Yes. That's it. Harabumvise ko hari uwavutse batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi. Harabumvise ko hari uwavutse batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi. Harabumvise ko hari uwavutse batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi. Harabumvise ko hari uwavutse batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo Mesiya watuzaniye ubutabazi. Turasubiramo. Harabumvise ko hari uwavutse batinyishwa n'urwo ruhinja ntibamenya ko ari we Kristo gutyo Mesiya watuzaniye ubutabazi. 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 Abantu badashimye imfura abanyabwenge babuzugurisha imitwe n'iteraniro imfura abanyabwenge bamuzugurisha imitwe kandi ari we subemo kandi gutyo uw'abantu batashimye imfura abanyabwenge zungurisha imitwe kandi ari we imitima we kandi ari we zeyi w'imitima kandi ari we ahimazwe Yesu kandi ari we zeyi w'imitima kandi ari we zeyi w'imitima kandi ari we w'imitima kandi ari we
gusesagura kandi ari we w'imitima kandi ari we isubiramo w'imitima ntiyagira umugome we ntiyagira umugome n'ubusaza ariko ari we bishimiye gusesagura kandi ari we w'imitima ako Yesu ari kuba niwe bishimiye gusesagura kandi ari we w'imitima we kandi ari we ntiyagiraga umugome we ntiyagiraga umugome n'uburyarya ariko uwo niwe bishimiye gusesagura kandi ari we twese gutyo ntiyagiraga umugome we ntiyagiraga umugome n'ubusaza ariko uwo niwe bishimiye gusesagura kandi ari we w'imitima kandi ari we w'imitima kandi ari we hahirwa bamumenye bakanamwizera imami tuvuge gutyo hahirwa bamumenye bakanamwizera imami ungarama imiraba hahirwa ahimbazwe Yesu yemwe tuzamure gutya ibiganza ahimbazwe Yesu amen ngiye kuvuga uku Yesu niwe waduteranije hano simvuze kutuzana k'intego yo kutuzana yego niwe wanzanye ariko kandi niwe ntego yatumye tuza niba atavuga Yesu ufate ntiyakira kubugo n'uburya ariko wishimiye gusesagura kandi ari we w'imitima ntiyagiraga umugome we ntiyagiraga umugome n'uburya ariko wishimiye gusesagura kandi ari we Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Umwanya twari tugiye nko kumara. Nimuzamure duhimbaje. Amen. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Turongera dutere indi harira kandi tuzagira haleluya nyinshi. None muzamure dutere izi zigera zishe. Bwana sifiwe. Muzamure dutere Imana. Dutere haleluya. 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 Yakira kubugome n'uburya. Murakoze cyane agape kwaye mutambuke mwihute namwe mukubiteho dukomeze turabye Imana turiyegereza mwene data kibonge baguhaguruka data ubwire gutyo
Imana iguheze umugisha wakoze kuza na bariya perezida Harera nawe haguruka upepe amateraniro. Imana iguheze umugisha, yari afite ibintu byinshi twaravuganye nawe ntiyaboneka nyine mu masengesho. Ngana abo nkugira ku kibiganza. Perezida Busanga, Imana iguheze umugisha nawe kuza mu gitaramo. Sawa. Amen. Yes. Okay. Hallelujah. Yes. Yes, yes. Yes. Yesu ashimwe cyane. Tuzamura ibiganza niba munezero. Asifiwe sana. Imana mwijiraho umugisha. Hanyuma tugiye kubatumira dufite Yes. umunsi wo kuramya no guhimbaza amasaha 12. Yes, yes. Ni nkaho Rongai ifite network. Siko bimeze? Yes. Rero tuzaba turi kumwe na Maswa ya Shalom twarayitumiye. Tuzaba turi kumwe na Gisubizo. Tuzaba turi kumwe na True Promises. Tuzaba turi kumwe n'abayumbe twarabatumiye. Rero namwe turabatumiye, tuzabane ni ku cyumweru muri Gosheni saa 3 kugeza izindi saa 3. Bamwe bavaho abandi bajaho nta minota. No kuvuga ngo bazoza baririmba baruhe bicara abandi batambuke. Rero turabatumiye mwese n'Imana mwijiraho umugisha. Yes. Hallelujah. Yes. Yes, sir. Zaririmba Hosanna, umwami agira neza. Zaririmba Hosanna, umwami agira neza. Nibyo. Ndavuga inshuti nziza yamuze abikwiriye. Ndavuga umwami mwiza wacunguye abikwiriye. Ndavuga inshuti nziza yamuze abikwiriye. Ndavuga umwami mwiza wacunguye abikwiriye. Yankoreye ibikomeye njye ntabasha kurondora ibyo ntabasha kuvuga. Zabinyuza mu ndimi. Yankoreye ibikomeye twese. Yankoreye ibikomeye njye ntabasha kurondora ibyo ntabasha kuvuga. Zabinyuza mu ndirimbo. Yankoreye ibikomeye njye ntabasha kurondora ibyo ntabasha kuvuga. Zabinyuza mu ndirimbo. Zabinyuza mu ndirimbo. Zaririmba Hosanna we. Zaririmba Hosanna, Umwami umwami agira neza. agira neza. Zaririmba Hosanna.
ibendera zamura amaboko n'imitima imbere y'Imana mu mitima yacu ibendera ryiwe zamuwe alo ibendera ryiwe rizahora we mu mitima yacu ibendera we ryiwe rizahora we twoje kwiterana nivyo ibendera we abayumbega ivyabo bazagenda kuroshya kugira ngo babyine siko Imana iguha umugisha sina ni mu bwa mbere nje mbonye ari kuririmba iyi nindi mpano nshasha yavutse se tugiye kongera twiterere gutyo wa si uko subizemo gutyo twongera twiterere gusa n'abicaye birabareba abagaze mwiterere yankore ibikomeye ye nabasha kurondora ibyo nabasha kuvuga sabinyuza mu ndirimbo yankore ibikomeye ibyo nabasha kurondora ibyo nabasha kuvuga sabinyuza mu ndirimbo ibyo nabasha kuvuga sabinyuza mu ndirimbo ibyo utabasha kuvuga sabinyuza mu ndirimbo vuga ni